سلام تخطات نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو عبيت زيناتاتنا عالم أقداش نزلهم مهارتن كنستوعب لهم زلنا زبلكم أرستات حزلكم قريبا لخو نايلو مارستات نايلو مارستات أبكلت هجرات تكوري كون بتحد وجن دارجاني نهلو كنتات بوليتيكان عالم زدسيو ناي راشا يوكرين مس أوروبا زلو كنتات كنرينا كم بدما تي معكن سحبت ناي ميديا قوين زلو ناي إسرائيل بس حزب الله بليبانوس كمون مسيران بس غازا زقبر زلو كل كنتات ناي إسرائيل أبتعتمر حنا ناي نتنياهو كنريكم فتنينا أمريكا دما نمانجا دفاع نابي قصاكت كي تفتنا لا بكل منجد كنريون كنسعر لهم كفتنينا أبي تطويل زلو كنتات زي نابي قصوك خيد خل انتايوت معبالتات تم عبيت معبالتات إسرائيل بزح حقتات تحس كم زلا علم لخاوي سبعاوي حقتات كل تحس كم زلان أمريكان أوروبا هنجن أشيشي لهم ما يخدني أوروبا قرب عقلهم زودو زلو يمسلو بما الحسب مالته بتكبر جينا يمزلو بما الحسب ممكن كسمعهم يغمى متاي درجة إن إسرائيل كايدا كساكن دي قلت أبيلهم كم زلو أوكي اسكي بس يعني جمر مجمريا نتي هلو كنتات أبديت كتبنا. So, lot going on, lot that's very disturbing. We're going to get to that with regard to the latest Israeli strike on Gaza, but wanted to start with this. You can put this up on the screen. Latest numbers are that 67 people were wounded. These were all soldiers wounded Sunday after a drone struck an IDF base in Israel. This was a Hezbollah drone strike. You also had a number of people, 4 who I believe were killed. So you've had a significant number of casualties. حانت درون ناي حزب الله حانت دي ولا خندي درونات ناي حزب الله أبو تدراوي معسكر ناي إسرائيل هندبت بمتاو 4 وتهدرات ناي إسرائيل كم زقتلتن بزحات كابو بنما كم زقسلتن يزن جرزلهم 4 وتهدرات ناي إسرائيل مات مالت سب كل حدا ديوجن أبزل لنا مدرك كحدا يكون ناي إسرائيل موت كم فلوي غير كايزر እቶም መሳኪን ኣብቲ ጎረባብቶም ዘለዉ ዓረብ ዝሞትዎ ዘለዉ ግን ከም ሰብ ስለ ዘይረአ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይረክብን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዛረባ ርእሲ ኮይኑ እዩ ነይሩ 4 ወታደራት ስለ ዝሞቱ ብጣዕሚ ሓፍኮፍ ክበሃለሉ ይቀኒ እዩ እቲ መዓልታዊ ኣማይ ዝቐትልዎ ዘለዉ እስራኤል ግን ዋላ ብዙሕ ኣይግድሶምን እዩ ብሓፈሻ ግን ነቲ ኩሉ ሴኪሪቲ ሲስተም ናይ ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ጥሒሳ ታድሮን ከመይ ጌራ እትያ ትብል በዓላ ብዙሕ ኣዛራባ ርስታት ፈጢራ ኣላ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ልሙድ ተርዮ እዩ ድሮናት በቃ ኣብ ዝኾነ ልክዕ ከም ሃመማ ኣብዚ ግዜ ሓጋይ ዝኸውን ሃመማ እዚ ዝብል እተን ድሮናት ኣብቲ ኩናት ከምኡ እየን በቃ ኣብ ዝኾነ እየን ክመፅኣ ዝኽእላ ስለዚ ብፍፁም እቲ ሰብ ክረጋጋእ ከም ዘይክእል እዩ እቲ ኩናት ዘሎ ኣብዚ ናይ እስራኤል ግን እቶም ሕዝብላ ይኹኑ ሓማስ ከም ናይ እስራኤል ዓቕሚ ዘለዎም ወይ ከዓ ኣፅዋራት ዘለዎም ስለ ዘይኮኑ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ከምዚ ሃንደበት ክመፅእ ከሎ ዘገርም ኩነታት እዩ ዝኸውን here and part of what is so significant here is that this drone was able to get through their extensive anti-missile defense systems. So Iron Dome failed, and they're looking into why that happened and how this was able to get through. Apparently, there was another drone that attempted to get through as well. They were able to intercept that one, but this one was successful. The Army, they say, is investigating why no sirens were sounded and why interception attempts failed, as well as the drone's route. In addition, earlier in that same day, 28 IDF soldiers were wounded by anti-tank fire in 2 separate incidents in Lebanon. We can put up on the screen this image of the cross-border attacks because I just don't want people to get a false impression here. So obviously Hezbollah has been firing back, but it's still a very one-sided conflict over. ኣብዚ ስእሊ እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ድቕቕ ኢሉ ስለ ዘሎ እምበር እቲ ፀብፃብ ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ብክልቲኡ ወገን ዝትኮስ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና 12,000 ተኽሲ ኣለዉ ክንብል ከለና እቲ 9,800 እስራኤል ዝተኮሰቶ እዩ እዚኣ ንፅርቶ ክትኮነኩም ኣላ እስራኤል እያ እታ ዝያዳ ክሮስ ቦርደር ተኽሲ ትፈጥር ዘላ ከምዚ ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን እንታይ ክብሉ ኢኻ ትሰምዖም ሓማስ እዩ እቲ ሕዝብላ ሮኬታት ናቱ ገይሩ ሰላም ከልኢና ንሳቶም እዮም ዝያዳ ዘጥቅዑ ዘለዉ እስራኤል ድማ ሓሪቆም እዮም ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ሚድያ ከምኡ ከም ዝብል ገይሮም እዮም ኣብ ኩንነት ግን 12,000 ካብቲ 12,000 ዶብ ሰጊሩ ዝተተኮሰ 9,800 ከባቢ 80% ናቱ መን እዩ ዝትክሶ ዘሎ እስራኤል እያ ትትክሶ ዘላ ስለዚ ዝያዳ እስራኤል እያ ትሓርም ዘላ
بنصار جن كم زين هرم إسرائيل لك كم زي هرمات أو سبيع جغراف عينتي على هرمة على دمات أوي لذي نريد زل كلاتاتي كمو تنا حزب الله كنت شعن سلسة ميتين شعن سلسة نبتح بعين موت كتري أغلقها شعن حمش ميتين قبل ليبانوس كم تغلو سلسة تراي مع إسرائيل تقدي لهم زلوا لذي كل نجر إسرائيل يبزيادة بعد فتكبر زلازي نصور كوينو كردانا خلاله معناته زنبع زخون حبريتا حزنا كيت كلنا دحرايون نتي مرداتنا تكون يبلا شوي so نشتي سمعنا حجي أبتي أبي picture نايت missiles and drones and bombs. And they also, I think really thought they had degraded Hezbollah to the point that it was probably just going to kind of fall apart. Assassinated Nasrallah, you had that massive pager and walkie-talkie attack, and Hezbollah showing here that they still have a lot of fighting power and still have an ability to strike within Israel. Important, though, I really want to emphasize the fact that, Hezbollah here striking a legitimate military target. And I think a lot of people should ponder the fact that the military that we're backing, which we're about to talk about in a minute, the IDF, the one that we're shipping the bombs for, just attacked a hospital with a tent city of refugees filled with patients, and children and. So حزب الله أبز هريمو زبلو زلو سراويت وتدراو معسكر هريميو سراويت هريمو زلو بنصار إسرائيل انتهى تقبر زلا سيفيليا تهرم زلا حلف حليفوا UN تهرم الله بعبنا UN دما أبي أزارة بارستو خوين الله حجي أرستخن كيرنا مهنياتو إسرائيل دفتمو زلو قفعي تزاريب كازو دا سلزي كونه نبتي وتهدراوي مدايناتو كيدن بر إسرائيل هوسبيتالات تهرم حكمنات تهرم بيت تمرت تهرم رفيجي تأكي بملو زلو تعاقي بملو زلو بيت غرسيان يقول مسجد تهرم سلزي اتي كله أب زوبا حنتي ريبورت يسمى إسرائيل سي ني هجرات عرب كم يجرات شتنيرا شكانات سبعون زي بلوم نحمعات أب سيفيل تأكيبهم زلوا قلعة تأكيبهم زلوا كحردو بومب خضر بيو زي حسبو كلنا جري لم يزارب نيرم أبكون الناس من كوين تكزني إسرائيل يكابو غينا زنيها لتنا توم سليم نخالو دشتو لنيرم كل تز بحال زلوا إسرائيل يمكمو إيران كم يكونوا ليبانوس كم يكونوا ولا حزب الله كم يكونوا ولا حماس كم يكونوا سيفيل زقتل قدامي إسرائيلي تحطلت لكم قدامي تاعتهم سي حراي ولا سيفيل تقتلوا انت شمام قبرش براي خاطلهم زلا قبرش برا انت قتل سي قبرش براي شمو منغستي زبل مخا ناي املاخ حزبي املاخ صحري حزبي زبل حزبن قلعان سبيتن زقتل تقوين انت تبلو قبرش برا ناي هون خاطلو اسرائيلي تي قبرش برا وسرح زفصم زلا ابز بس حكفان ابزي حنت عمت حليف زلو كينات كرخلنا ناي قبرش برا سرح زفصم زلو اسرائيلي نسبي ناب كاب سمين ندوبهم كيدي بلوم أب ليبيا بغازة خذوا خلوا من قدس هرمم إسرائيلي أب كم زبوتا خونو كابتو ليبيا بلوم أب تستعقبوا لماذا هرمم إسرائيلي سلازي إذا قا دوكومنت تكوينو كل سف تزارب ليو إيمن بعلى أمريكا نام مرارات زارب على زلوا ينجن تايك قبره ولا حنت قبره سلازي كلا زي أتي حقنا مسلي تتردى أن دما تبغي يسكن على It's official. America is turning up the heat in a region already on edge. The Pentagon has confirmed that the U.S. is sending troops and one of its most advanced anti-missile systems to Israel. A move that will deepen U.S. involvement in the escalating conflict in West Asia. Amid expectations of an imminent Yes, America officially هتقبر زلاتي متتتاونا تايز بازلو تمتتتاونا تا دم أنت عينت متتتاونا مدلنا سفع زخونة وتهدراوي وي بخلو بتهدراوي متتتاو دي كونه أبزوانزي ميت زخونو شراوي تاتا نتي حدش اير ديفنس سيستم هيبو مازلون إسرائيل نوعو إسرائيل وين كقبرو وصلو زي كلو نوعو كقاصر زخولو ميت زخونو كيلاتاتنا أمريكا إسرائيل أتيومالو زخا إسرائيل أمريكا نتكون تتكتت هذا دودي كونتي نكسفح في احتدالو كم جلا يزري زبلو كيلاتات كنرينا بقول من قد إزي عبا رسين عبا زاربي كونتات كوينو له because legitimate أقدر سنت بونا له سكب زعبات كوينات رايك زار بقولو زنر Palestine Israel program and senior fellow at the Arab Center in Washington D.C. Youssef Menayer for more on this. Youssef, thank you for coming on. How significant is this U.S. deployment to Israel, and does this mean Israel is more focused on Iran than Hezbollah members in Lebanon? Well, it's so تي متتتاونا إيران أب متتتاونا أمريكا أب إسرائيل سراويتات تزلا انتهيت علامة من البات نتني حزب الله قديفة
نتي إيران كتجبر تخل ديها تدالو زلا خوينا انتاي تعلام أنا يزي فلوي وتهدروا عقمناتهم ناب إسرائيل زتو زلو تمس إيران فخمنا بلز قط زلو عبو كينات سلدس بزلو يدالو سلو زلو ديو اسكاب زعبو كنسمع a clear signal that the United States is getting more deeply involved in this war than it already was, and it already was extremely involved in this war. But now we're seeing American boots being sent onto the ground, something that I think the vast majority of Americans oppose. In fact, most Americans have wanted to see a ceasefire here, and most Americans want to see the use of weapons. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ሄቪ ዌፐነሪ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ ብፍላይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣዝዩ ክቡርን ኣብ ቀረባ ብቐሊሉ ዘይርከብን ኢራን ዩክሬን ድማ ለይትን መዓልትን ዝለመነት እዩ ነዚ ክብዋ ኣሜሪካ ኣይነበኩም ኢና ኢሎማ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝሰርሕዎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ተኣትዮም ድማ ቀዳማይ ነገር ነዚ ሚሳይል እዚ ራሻ ጠጠው ከተብሎ ይትኽእልኒ ምክንያቱ ራሻ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ነቲ ረዳራት ናቶም እያ ትብንቅሮ ስለዚ that's going to be another big challenge ኣብሪኦ ካልኣይ ድማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ኦፕሬት ክገብሮ ተኮይና ኣብ ዩክሬን ስለዚ እቲ ኩናት ምስ ኣሜሪካ ተቀይሩሎ ማለት እዩ that's why ይብሉ ነዚ ኣፅዋር እዚ ክብዎም እውን ኣይደልዩን እዮም ብሓፈሻ ዩክሬን ካልእ ኣርስቲ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወርዶም ዘሎ ፅንሒ ኢለካሪኩም ከመይ ገይሮም ቀይሕ ካርዲ ሂብዎም ከም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ዝደሊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምስ ሓማስ ምስ ሕዝብላ ምስ ኢራን ድማ ዲስከሌት ኮይኑ ናብ ሰላም ገፁ ክወርድ ብዘተ ክፍታሕ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክግበረሉ እስራኤል ከ እንታይ ትደሊ ኩናት ጥራይ ንኣሜሪካ ድማ ስሒባ ኣብቲ ኩናት ክትእትዋ ትደላ ኣይ ቲንክ ተዓዊታ ድማ ኣላ ህዝቢ ኣሜሪካ ስለ ዝደለዮ ድዩ ኖ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝደለዮ ይኮነን ዝኩሉ ኩናታት ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣይ ዶንት ቲንክ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ንዩክሬን 300 ቢልዮን ሃብዋ ክብሎም ዝኽእል የለን ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኮኑ ናይ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ጠፊኡ ዘሎ ንልምዓት ናይ ዩክሬን ክኸውን ነይሩ ወይ ዝብል ህዝቢ ንሓውን ኩናት ንጥፍዓት ኢልካ ትገብሮ ግን ክልተ ግዜ ክሳራ እዩ እቲ ኩሉ ከሲርካ ድማ ብጥርሑ ናይ ዩክሬን ሕጂ ክሪአኩም እየ ከመይ ኢላ ትረኽመሻላ ስለዚ እዚ ኩሉ ገንዘብ ክሳራ እዩ ኤውሮጳ ቁጠባዊ ሕማቕ ኣጋጠመ ከጋጥሞም ክንብል ከለና ኣብ ዩክሬን ገለ ሕቡእ ነገር ክረኽቡ ገለ ተስፋታት ነይርዎም ኸውን ዩክሬን ግን ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ ከምቲ ኣብ ቁጠባ ዝወጥቁ ዘሎ ኣብቲ ኩናት ድማ ተሳዒሮም ስለዚ ብኩሉ ንኤውሮጳ ሕማቕ እዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ Shipments to Israel used as leverage to bring this war to an end, and this is clearly the opposite of that, as more weapons are being sent to Israel, and now American troops are being put on the ground to operate them, putting more Americans in harm's way as well to support a war that has claimed tens of thousands. እዚ ንሪኦ ዘለና ኣፅዋር ኣዝዩ ክቡር ኣፅዋር እዩ ሚልዮናትን ሚልዮናት እዩ ዋጉ እዚ ሓደ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ጥራይ ትሪኦ ዘለካ ብሚልዮናት ዝትመን እዩ ዋጉ ኤግዛክትሊ እቲ ቁፅሪ ናት ይፈልጦን እየ ግን እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ዝትኩሶ ሚሳይላት ድማ ሚልዮን ልዕሊ ሚልዮን እዩ ከዓ ንሱ ዋጉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናብ ቢልዮናት ዝስጋዕ ዋጉ ሰሩ ሚልዮናት ኣብዚ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካን ገለ መለ ክትዛረብ ከለካ ሚልዮን ወላ ሓንቲ ኩባያ ይገዛልካን እየ ቢልዮናት እዩ ዝዝረብ በቃ እቲ ገንዘብ ብቢልዮናት ጥራይ ክዝረብ ዝኽእል ንጥፍዓት ተወደይ ክንዲ ዝክቡር ክኸውን እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመካ ንጥፍዓት ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ሃኒፅክያ ዘለካ ክዕንውዎ እዮም ኢሎም ስለ ዝነግሩካ ነቲ ሃኒፅክያ ዘለካ ተቅርፂ ከተድሕን ነዚ ክትገዝኦ ክትክል ኣለካ ይትሕቶ ዝኸውን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሰላም እንተዘየለ ዓለምና ብቐሊሉ ክጠፍእ ከም ትኽእል እዩ እዚ ኩሉ ሓፂን ንሪኦ ዘለና ከድሕን ከም ዘይክእል ኣብ መን ኢኻ ንብሎ ኣብ እስራኤል ተራእዩ that's why ነዚ ሓድሽ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘምፅኡ ዘለዉ ነቲ ዘሎ ኩሉ ኣይርዶም ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ነበረ ብምሉእ ኢራን ስለ ዝጠሓሰቶ ጥሒሳ እትያ ክትሓልፍ ስለ ዝኻለት እቲ ዝማዕበለ ደረጃ ዘለዎም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይህብዋ ኣለዉ ንእስራኤል ምናልባት ኢራን መጥቃዕቲ ተገይራ እዚ ከዓ ዝያዳ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ እዚ ናብኡ ይኣቱ ምህላው ምናልባት ነቲ ግብረ መልሲ እስራኤል ክትገብሮ ትደሊ ዘላ መዳለው ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ትክክል ድማ ምስኡ ዘተሓዝ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ perhaps hundreds of thousands of lives at this point, continues to expand, goes against American interests. And it's not really clear why the Biden administration continues the assault on Iran. And even as Israel faces increasing criticism for targeting UN peacekeepers in Lebanon, this is basically the US showing its ironclad support for its ally. But the question is, what does this mean for the entire region? Let's just break this down for you step by step. So እንታይ ትሕቶ ዓለም ምሉእ እስራኤል ብትገብሮ ዘላ ኩነታት ክኹንንን ክፀርፍን ከሎ
أمريكا جن بعد الديهم تفلتوا تمسوية بالكومنيلا نيرا إسرائيل مليسا تعتقال زعجي أمونغ أوروبان أمريكان نبعلو قاب تفتير كم زولين عندري ذا ريبورت خمسة سلاندي زي أسكسم أولا كان أقاتي مزولين. Israel's attacks on United Nations peacekeepers in southern Lebanon. It follows a series of incidents, including accusations from the UN that an Israeli tank burst through the gates of a UNIFIL outpost. EU Foreign Policy Chief Josep Borrell says the attacks are, quote, completely unacceptable. Israel has demanded that the peacekeepers withdraw, claiming they're being used as human shields. Sometimes بنزلوا أوروبا حبرت فلا جوزيف بوريل أبكالنا نجاراتو كونتنديو أبزاني إسرائيل جنب ملحسوس نوحي تقاوي مكتب التخليقة تا لإليزا لا تا نايت كوميشن بريزيدنت كومبليت إنتي كوينات تدق فيها ولا حتى أنصارك تزاربي سمعناً جوزيف بوريل جن نايت فورين بوليسنا يوروبيان كوميشن حلافن ديوجن أبا بملحسو إسرائيل سجل خنجبر لنا جن قال خنجبر كم زي كل كابزي خات فلت كجبر مخالن يروجن عقمية لأن individually تسدلوا سلطان ولا كعب سلطان تقونه لك كم بايدن أمريكا بريزنت إسرائيل تتوقع بلا يخلني ريو تتوقع بالجنا عقمية بلون نشيم بريزنت خمس خانة بوي خات فلت بدليتهم بايدن نتوقع تتوقع بلون دليت كم زلوا بزوج جت سعري يجن عقمية بلون بريزنت نا عالم نا أمريكا ذا أكلي تباهيلو جن أبتسلطان بتحر مجارجة من كم زورة بزي خات فلت زي جوزيف بورول كنديك زي كميلو زي كوينات زي بنتنياهو تطوبل كبهالك خلالو كنديك زي دي جن ولا حدا بزربايو بتكبر كون كلوتن أبالات هجرات جرمن أبنت ساب حجي أسوارات تركب يا زلناو سو أمريكا الإنجليز كوب تحتاج تصير ما يكون بحفشة جن تي أبركتو أبتا أسوار أبتكوينات إسرائيل محجاز جن علي زلو سكنتاي لغون سبب by Hezbollah militants. زارب زلو أبز خندايس ك نا UN سراويت أكاب سلام سراويت أتي زلو نعم تهرم سلزلا إسرائيل imagine أكاب سلام سراويت زهرم منجسس انتهي تبلو ومخات سراويت تي حنت هاجر زوتوتي كونتن security council نا عالمنا زوتوي تينا UN تزعبي وسانا أكال دبا لذي إسرائيل زفر حيلي يلن حيلي تلك هذا ما أنت كتجبر كم تقول العالم تبغى جريت في التوزيع إسرائيل حيلي تلك العالم دليل تجبر زاربك حيلي كم زي اللي تفلت مالتيات بدلا الجرا جل ملا كله نتندخمات هجرات ويون إسرائيل زي كون هجرات ويون أمريكان زي تفتون هجرات راي زجات مغانم بر الجرا محزن أمريكا تخنك الجرا خمسة ملكتك. Major international criticism has followed Israel's attacks on UNIFIL. At least 5 UN troops have been wounded. Israeli forces say Hezbollah operates near to UNIFIL, with this footage supposedly showing a Hezbollah weapons cache found less than 500 meters from the UN base. Israel's Prime Minister, Benjamin Netanyahu, said Hezbollah was using UNIFIL as human shields and called on the UN force to leave the area. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. The UN has condemned. شو أنت عايز ولا زلوا قطفيل كان زني UN سراويكا تقليل كاوس أيوم immediately حجي أو أيوم يزبلوا زلوا نتي نا UN ني General Secretary General Director أنتونيو غوتيريز مالتيو جن نسو تقليل كاوس أعمي يبلون سلطانون يبلون that's why تكونتات كبيت كاونز خيل أبديا جوزيف بوريل انترفيو غير نيرو اسكان اسمعيه. Obstruct military operations against Hezbollah. EU members agreed to ask Israel to stop its attacks on peacekeeping forces. Here's the EU Foreign Policy Chief, Josep Borrell, condemning the violence. Many European members are participating in this mission. Their work is very important. It's completely unacceptable attacking United Nations troops. So أبزي حتى ناي أوروبيين هجرات دركبوا I think ناي إيطاليان ناي سبين وين قالوا مثلا نبتبوتاتي سلزي أكيد أساس راح تسرح حزر واقع بسلام نعم هرام بفتم تقبلنا زي باللي تايم ما تجبري قبلنا تهلوا إسرائيل دليتهم كجبريم زخاك محجي كنيك زي زجبروا يقصدني هات قتلوا سرحتني هات نايرديت ناي UN ناي قلم عليه كلهم قتليهم لزي داخل كورة من إسرائيل زي خاص زنت إسرائيلويان تعينت بحر كم زلوا أبكال عالم كم ز عينت قفعي أبزخون يكون عينت كوينات راي فلتني زقول راشا قبل قالوا راشا نيوين صراحة نيا يتهرب أنا قلم لا يتهرب كزيت نياتات حبيهم زقبروا يتهرب راشا is a very careful actor up to كوينات مالتي تتنكي أتواجع زل هجريا
እዚ ኸማን ልክዕ ከም ናይ ዚኦም ኣብ ማእከል ከተማታት ዝግበር ዘሎ ኩናት ክነሱ ሃው ከም ቀጻሊ ሰብ መይቶም ዘይበሃል ኣብ ራሻ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ኣጸቢቑ ካብ ናይ እስራኤል ከም ዝዓቢና ንፈልጥ እንተ ተዓውደ ኩናት ኮይኑ ድማ ብሰፊሕ ዝኾነ ሰራዊት እያ ትዋጋ ዘላ ዩክሬንሲ ከም ሓማስ ወይ ከም ሕዝብላ ኣይኮነ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎ ዩክሬን ከም እስራኤል መዓት ኣፅዋራትን መዓት ቴክኖሎጂ መዓት ገንዘብን ዝወሃበ ዘሎ እዩ ሰራዊት ናቱ ድማ ብ30 ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝሰልጠነ እዩ ስለዚ ናይ ራዳር ናይ ሳተላይት ሲስተም ኩሉ ዘለዎ እዩ ሓደ ራሽያ ምስ ዩክሬን ኣይኮነ ትዋጋ ዘላ ምስ ምሉእ ኮሌክቲቭ ዌስት እያ ትዋጋ ዘላ ባይ ዘ ወይ ካብ እስራኤል ዝኸዳ ኣፅዋር እውን ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዮም ኩሉ ዓይነት ሃገር እዩ ንዩክሬን ዝሕግዝ ዘሎ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ኩናት ራሻ ብውሑድ ሰባት ከይቀተለት ከምቲ ዝድለ ዘይኮነስ ከምቲ ከጋጥሞ ዝኽእል ዝነበረ ማለት እዩ ብጥንቃቐ እያ ትገብር ዘላ በንጻር እስራኤል ወላ ሓንቲ ናይ ፀረ ነፈርቲ ዘይብሉ ፀረ ታንክ ዘይብሉ ኖርማል ብረት ሒዙ ንዝዋግኦም እዮም ከምዚ ገይሮም ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና And I want to remind everybody that it's not the Secretary General of the United Nations who decides about this mission staying or not staying. It's the Security Council who has to take these kind of decisions. That was the EU foreign policy chief. So እንታይ ኢልዎም ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ሲ ነቲ ጀነራል ሰክረታሪ ፀዊዑ ሰራዊትካ ቃብ ሰላምካ ካብዚ ቦታ ቀልጢፍካ ኣለዮም ክብሎ ከሎ ንሱ ይኮነን ከኣልዮምን ከእትዎም ዝኽእል ሴኪሪቲ ካውንስል ኣባላት ኮፍ ኢለን ንሳተን ክውስና 5 ቬቶ ዘለዎን ካልኦት ድማ 15-14 ዝኾነ ሃገራት እዚኣቶም እዮም እቶም ኮፍ ኢሎም እቲ ዓቃብ ሰላም ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣለዎ ደየብሉን ክብል ዝኽእል እሱ ከዓ ራሽያን ቻይናን ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ብዝበለቶ ጥራይ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብሓይሊ ዝኣቱ ዘሎ ብሕጊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ብሓይሊ ከም ዝወፁ ክገብሮም እዩ ዝፍትን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ግን ያ እስራኤል ሕጊ ምጥሓስ kind of cliché ወይ እውን very normal thing እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብኦም Here's what happened. On Sunday, the Pentagon confirmed that the US is sending its THAAD defense system. THAAD stands for Terminal High Altitude Area Defense. The battery is used to intercept and destroy enemy missiles. One THAAD battery consists of 6 truck-mounted launchers, 48 interceptors, that is 8 per launcher, radar surveillance, radar, and a tactical fire component. THAAD basically employs kinetic energy to destroy missiles. That's its unique feature. Just to put it simply, the system does not carry explosive warheads. Instead, it destroys targets using kinetic energy. So بحبش أنت حدا كابتن معبل زبالو air defense system مخانو يزنقر زلو. And it's the only US system capable of intercepting targets inside and outside the atmosphere. It has far greater range than the Patriot system or Israel's state-of-the-art Iron Dome. So this is a big step up for Israel, in fact. What's more, the THAAD system is so complex that it requires a crew of 94 personnel, a crew of trained 94 personnel. That's the typical number of troops required to operate this anti-missile defense system. The system is specifically meant for anti-ballistic missile defense, and it could help Israel better defend itself against a future Iranian attack if Iran decides. So እዚ ኣፅዋር ንሪኦ ዘለና ድማ ብትክክል ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ናቶም ንምክልኻል እዩ ነቲ ናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ስለ ዝመፅእ ዝነበረ ብቕልጡፍ ዝመፅእ ዝነበረ ንዑ ንምክልኻል ክጠቅም ዝኽእል እዩ ተስዕ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ድማ ወይ ወታደራት ድማ ስፔሲፊክሊ ነዚ መሳርሒ እዚ ንምግባር ንዑ ትሬይንን ዝኾኑ እዮም ዘስዋይ እቶም ሰራዊት ኣብ ውሽጢ እስራኤል ክኣትዉ ተቢሎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትቦ ዘይትኽእል ከም ዘይብላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ሓደ ነገር ግን ንጹር ክኾነና ይግባእ ብክልተ ወገን ክሪኦ ስለ ዘለኹ እዩ እስራኤል ብምሉእ ሓይላ እያ ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይላ እያ ንእስራኤል ትሕግዛ ዘላ ግን እቲ ክውንነት ግን እስራኤል ነዚያ ትመስል History will record that Netanyahu has been one of the most destructive people in modern history, one of the most reckless, one of the most shameless and cynical, one of the most murderous. And I think history will record that the United States has done his bidding. It is becoming more and more clear as more and more analysts. So, دايد لنا دل بروفيسور جيفري ساخز نتنياهو حدا كابتوم أزيوم زحزنو أزيوم حماقات أزيوم كفؤات ጨካናት ናይ ዓለምና መራሕቲ ኮይኑ ክዝከር ታሪክ ብኸመይ ክዝክሮ ንሓዋሩ
ከምትን ሂትለር ንዝክሮ ዘለና ካብኡ ብዘይፍለ ብሕማቅ ክዝከር ምዃኑ ድሮኮም እንዲ ካብ ቀደም ነይሩ ግን ካብኡ ብዘይፍለ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይገድፍ ከም ዘሎ ዝመራሒ እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ማለት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘጋጠመን ዝበሃልን ኣብ 2024 ዘጋጥም ዘሎ ግፍዕን ሓደ ዓይነት ስምዒት ክህልዎ ይክእልኒ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ኣካይዳ ቅድሚ 80 ዓመት ዝነበረ ኣካይዳን ሎሚ ዘሎ ኣካይዳን ሓደ ይኮነን እቲ ዋይ እዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ናይ ነትንያሁ ንሓዋሩ ንነዊሕ እዋን ክርሳዕ ከም ዘይክእል ኢና ንፈልጥ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን ኣብዚያ ስምዕዎ look back on the events of the last 24 years that the war in Iraq was at Netanyahu's bidding. The war in Syria, which unfortunately most Americans don't understand, but was a CIA operation to overthrow the Syrian government, was at Netanyahu's bidding. The U.S. has basically followed Netanyahu's lead for these 30 years. Netanyahu's idea, from his perspective, is that to make Israel safe, since Israel faces threats from Hamas or Hezbollah. እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እዚ ኣብ ብዙሕ ካብቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ ብኢራቅ ጀምር ብሱርያ ጀምር ኩሉ እዚ ብድሌት ናይ ወላ ናይ ሊብያ እውን እንተኾነ ብድሌት ናይ ነተንያሁ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ነተንያሁ እዩ ዝመርሖ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኢንዳይሬክትሊ ኣብ ኢራቅ ዝተገበረ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ኣብ ሊብያ ዝተገበረ ብድሌትን መርሕነትን ፃውዒትን ናይ ነተንያሁ ዝተገበረ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንህዝቢ ዓለም ከምኡ ጌራ የተገልፀሉን በዚ ሕጂ ድማ ብወቅዒ ባዕሉ ኣትይዎ ኣሎ ነቲ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኸ ሕዝብላ ዶ ገሎ ድብሎም ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ታሪክ ብሰንኪ ናይ እስራኤል ወራራት ሓማስ ኢልካ ሕዝብላ ኩሎም ብሰንኪ እቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ዝቆሙ ሓይልታት እዮም ብተፈጥሮ እቶም ሰባት ከምኡ ስለ ዝነበሩ ኣንጻር እስራኤል ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ናይ እስራኤል ጨፍጫፍ ስለ ዝመረሮም ዝጀመርዎ ቃልሲ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ነተንያሁ ዝበሃል ነዚ ቦታ ነዚ ዞባ እዚ ኮምፕሊትሊ ካብ መጠን ንላዕሊ ዕቡይ ከም ዝኾነ ኣሪና ኣለና ኣብ ኩሉ ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ዋላ ናይ ኤሮፓ ድንብርፅ ዝብሎ ከም ዘይኮነ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ቦታ ንዞባ እዚ ኮምፕሊትሊ ዝተቆፃፀሮን ከም ድሌቱ ዝገብሮ ዘሎን ናቱ ሓይሊ ናቱ ኣካይዳ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ቁርብ ትለይ ቦታ ክንቀይር ኢና ምክንያቱ እቲ ክልተ ዓበይቲ ኩናት ስለ ዝካየድ ዘሎ እስከ ናይ ራሻኻ ነዊሕ ኣብዴት ይሃብና ነርና And for our next story, you want to begin by asking, is Europe getting tired of Zelensky? We know Ukraine's demand for long-range weapons has, in a way, fallen on deaf ears in NATO countries, and now it looks like some of Ukraine's closest allies are withdrawing support one by one. According to reports, Germany is halting supply of heavy combat vehicles and equipment to war-battered Ukraine. You heard that right. One of Ukraine's largest weapon supplier, Germany. سنتين نري زلنا هجرات أوروبا دما قصب كاب يوكرين حقوم كبوا جميرا مالو سلامتاي اتكوينات نابي قصي خيط كم زلو يري وصل زلو جرمن اتمراحي بغا ابزا حلف تراقيبهم نيرم حاجه سيبوي تحجز ذهبوغن ولا قص بغز مسل تغني كومبليتلي تراي يدون خيسدو زغبر مخانون نتاقداس زبحال اصوارهم كبوم مدب كم زي بلوم مخنياتو لوط كم سلازي كلنا كوينات نزا اصوار زين نفسنا كنحوز لنا عبزبل مدمدم تابع حمالو يزبال زل حدش غازيطا بيلد زبال زوصو حبريتا جيرمان اوريدي زي كوينات زي يوكرين كسعره كم زي تخلن نابو بزو حبر كتو مقبار دما ترقم كم زي بلو اكو مدمدم تابع حكم زلا هجي قداينا يوكرين كمي غيرنا نتسعرت نقبلو كمي غير كانت سعرت وحيد كايو كتحلف تخل نتي ايغوناتهم سلاز تنكف زلو نبوتين كودغوا بزح سلاز فكروا بوطبا كودغوا بوتادراوي عقم كودغوا سلاز فكروا يوروبايان فخراناتهم دما نكونت زخونه سلاز زخونه كمي غيرهم نزا فخرا امريكان يوروبان كوحط واي يقولوا نورمال اب افغانستان وحيد اومان ديم نا افغانستان كن بميديا دا يلوم عبابيتهم كحلفوا فتينهم ويون استراتيجي بلا بلا يلوم ناي راشا كن كوحط لهم هيكلني زلو مخنيات راشا كسعرهم كلا سوبر باور يتقون زلا راشا قصر حدا حيل مخاني زنقر زلو أمريكا كمكتو كم زي كعلن لذي أمريكا تدمر أوروبا بمولو زنيتو زبحل زنبرا بمولو نراشا كحمق كم زي كعلن لذي نراشا كفرار هالو زغل عقم كم زي بلو هو
ምስ ራሽያ ተረዳዲኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ራሽያ ክትረዳዳእ ትደልያ ኣትሊስት ንሓፂር ግዜ ክሳብ ጽቡቕ ጌራ ትደላደል እምበር ፈሊጣቶም ኣላ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዕላሞም በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ናብ መወዳእቱ ገፁ ይኸይድ ከም no longer send heavy equipment to Kiev. German tabloid newspaper Bild has reported this, citing government documents, and it looks like there is doubt within the German Ministry of Defense about whether Ukraine will be able to launch a significant offensive against Russia and reclaim its territory soon. And as a result, after delivering 18 Leopard 2 tanks, no additional tanks or heavy equipment such as infantry fighting vehicles, armored personnel carriers, and self-propelled howitzers will be sent to Ukraine. This is big. And what's more, German Chancellor Olaf Scholz has also reportedly evaded the Ukrainian president's questions on whether Ukraine will be accepted into NATO. Despite Zelensky's trip across Europe to secure ከም ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ኣፅዋራት ከም በዓል ታንክታት ድዩ ኣርመርድ ቪክልስ ድዩ ነንትትውግእ ብፍላይ መጥቃዕቲ ክትገብር ከለካ ዓበ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ከምኡ ክትገብር ዩክሬን ትስሚት ስለ ዘይብሎም እዚ ኣፅዋራት እዚ ከድልዮም ኣይኮነን ኢሎም ክህብዎም ከም ዘይኮኑ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ንምክልኻል ዘድልዮም ጥራይ እምበር ንመጥቃዕቲ ዘድሊ ኣፅዋር ክህብዎም ከም ዘይደልዩ ወሲኖም ኣለዉ ከም ተወሳኺ ድማ ናይ ብሓቂ ዝገርም ናብ ኔቶ እውን ክትኣቱ ዲ ኣይተኣቱ ንዝብል ሕቶታት እውን ክምልሶ ከም ዘይደለየ ስለዚ ናብ ኔቶ ክትኣቱ ኩላቶም ኣብ ፕራይቬት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኔቶ ክትኣቱ ከም ዘይደልን እዚ ኩናት እዚ ክሰዓር ከም ዘይክእል ኩሎም እዮም ዛረቡ እዮም ኢሎም ኣብ ፓብሊክ ከምዚ ኢሎም ክመፁ ከለዉ ግን ዩክሬን ክፅዕር ኣለዋ ኩሉ ክዝከኣለና ክንገብር ኣለና ገለመለ ዝብል ዘረባ ዝተፃሓፈ ዘረባ እዮም ዘንብቡ እምበር ኣብ ክውንነት ነዊሕ ገይሮም እዮም የስ ኣብ 2022 ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዩክሬን ክትዕወት ትኽእልን ንራሽያ ፅቡቅ ጌራ ከተዳኽማ ትኽእልን እዩ ዝመስሎም ነይሩ ክሳብ 2023 እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ዝግበር ዳርጋ ተስፋ ነይርዎም እዩ ኩሎም ድሕሪ እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ኩሉ እቲ ዝርከቦም ኣፅዋር ሂቦሞ ወላ ሓንቲ ሚትሮ ከይሓዘ ምስ መኸነ ንሱ ዩክሬን ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ክትወድቕ ምዃና ይፈልጡ ነይሮም ግን እታ ወዳድቓ ገለ ኮንዶኾን ገለ ነገር ሒዛ ትተርፍ ንዝብል ላዕልን ታሕትን ኢሎም ወላ ሓንቲ ሒዛ ድማ ኣይተረፈትን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትኣቱ ይኮነት ከም ሃገር ክትከውን ከማን ኣይደኖ እቲ ዝተወሰደ መሬታ ክብለስ ኣይኮነ መሊሱ ድማ ኣብ ናይ ቢቢሲ ሓደ ቨሪ ሰንሲቲቭ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ከምፁ ኣብ ቻነለይ ስለ ዘይፍቀደና ኣነ እንታይ እስኪ እቶም ህዝቢ ኣብ ቅድመ ግንባር ዘለዎ ኣብቲ ፖክሮፍስኪ ዘለዎ ወይ እውን ካልእ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዘለዎ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ እዚ መንግስትና ምስ ራሽያ ኮፍ ኢሉ ኣብ ጣውላ ዘይረዳዳእ ተወዲኡ እኮ እዩ መንእሰይ እኮ ተወዲኡ እዮም ዝብሉ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝነካ እቲ ስቃይ ኣብኡ ዘሎ እቲ ዓድታት ከመይ ዓንዩ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ድማ እንታይ ዝፅበ ዘሎ እቲ መራሕናትና እዚ ነገር እዚ ነዚ ሎሚ እንተዘይገይርዎ ድሕሪ ዝተወሰነ መፅያ ራሽያ ክትወስዳ ኩሉ እዚ እዚ ስለምንታይ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ዘይረዳዳእ ኔጎሽት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዝተወድእ ኣብዚ ክግበር ዝኽእል ኩናት ኣብዚ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ነገር የለን ብምባል እዮም ዛረቡ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ህዝቢ እዮም ከምኡ ዝብሉ ኣብ በዓል ኪየቭ ዘሎ ኣብ በዓል ኣብ ምቾት ዝነብሮ ዘለዎ ቬኬሽን ግን ዩክሬን ክትዋጋእ ኣለዋ ገለመለ ይብሉ ምክንያቱ ሓደ እቶም ተዳልዮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዘድልዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ከምኡ እዮም ዝብሉ ተራ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ግን መዓት ህዝቢ ከሲሩ ዘሎ መዓት መንእሰይ ሃሊቑ ዘሎ መዓት ወዲ ሃሊቑ ዘሎ ይሕዝነካ ብሓቂ መዓት ኣወዳት እዮም ሃሊቆም ዘሎ ሓደ ጀነሬሽን ይጠፊኡ ዘሎ ብቲ ዓዲ መዓልታዊ ቪድዮ ትሪእዎ ተኮይንኩም ግፋእ ኣብኡ ዘሎ ፍሉይ ግፋእ ብሕቡ እዩ ዝወፅእ እቲ ቪድዮ ክወፅእ የብሉን እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ብቐዳማይ ሕጂ ኣብ ክለባት ታገብሪ ሰብ ኣብ ክለብ ዝኸይድ ኣብቲ ዩክሬን ከዓ ኣይደኖ ግን ኣብ ክለባት መፅኦም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ብፍላይ ደቂ ሃብታማት ደቅቶም ሓለፍቲ ወላ ኣይደኖ ንዓታቶም ከም ዝረኸብዎምን እሞ መዓት ኣውያት ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ቪድዮ ወፂኡ ነይሩ ዩክሬን ጉዳያ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣብ ኤሮፓ ነዚ እዚ ክግበር ከሎ ብዛዕባ እዛ ይዛረቡን እዮም ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ምጉዳል ግን ለይቲ መዓልታዊ ክዛረቡ ፀገም የብሎምን ቀዲምሎም ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ኤርትራ ካብ ናይ ዩክሬን ዘይፍለ ብድሆታት ከጋጥማ ከሎ ነብሳ ንምክልኻል ትገብሮ ዝነበረ ስጉምቲ ሰይጣናዊ እዩ ንሰባት ከም ስሌቨሪ ከመይ ጌራ ዳ እንደ ኢትዮጵያ ኣማይት ኣሽሓ ሰራዊት ዘለዎ ከመይ ጌራ ክትከላኸሎ ዕላማ ግን ክትከላኸሎ ስለ ዘይትድለ ዝነበረ እዩ ኩሉ ነገር ብመቃን ናይ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ጌርካ ክጥምቶ ክትክእል ኣለካ ፐርስፔክቲቭ ክህልወካ እቲ ዘረባ ኣብ ኤርትራ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኤርትራ ነብሳ ክትከላኸል የብላን እዮም ዝብሉ ነይሮም ኩሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ግንባር ዘሎ ኣጣይሶ ደን ወት ብምንታይ ጌርካ ትከላኸሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንኤርትራ ጎብጣ ከም ዝደሊ ቅንጣብ ጥርጥር የለን ልውላውነት ገለመለ ኣይግድሶምን ይሶም ምክንያቱ ዓለም ምሶም እያ ነቲ ብይን ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ሓስዎ ትብሎም ዝነበረት ኣሜሪካ ሲ ኣብ ኬብል ሳምፅልኩም ነይራ ኣብቲ ናይ ዊኪሊክስ ወፀ ነቲ ብይን ናይ ውዕላል ጀርስ ዝነበረ ብይን ዝተዋሃበ ናይ ሄግ ብይን ከይተቐበልዎ ዝበለቶም ኣሜሪካ ምክንያቱ ንዑ ተቐቢልኩም ኩናት ንስኹም ከም ዝጀመርኩም ኣይክፍለጥ
بعد ما تاع مبقس نايتو كينات إيرترا سلستوابت سلازي كي تقبلوا إلهم كل زبلون ولا بتمسحف نايتي ناشونال سيكيورتي أدفايزرز نبرة جون بولتون زبحلونا مسحف زلا إثيوبيا نتو كابتي وسانا ناي بيت فرد نخد هدم زجبرنا إحنا نايل إزي كنا تاتي كردانا خلال military support. The German chancellor reportedly promised the Ukrainian leader nothing. Scholz promised Zelensky nothing on long-range weapons deliveries. He promised Zelensky nothing on Ukraine's NATO bid. In fact, Zelensky's trip across Europe has been described as a fiasco. The German tabloid reports that Zelensky had two main goals in mind when he embarked on this tour of meetings with Western leaders. Number one was obtaining permission to use Western weapons to strike strategic targets deep in Russia, weapons that basically would include the German Taurus missiles. And number two, secure the promise of a speedy NATO accession for Ukraine. On both fronts, it seems Zelensky was left high and dry. Bill describes the results as pretty poor, reporting that the two Ukrainian demands fell on deaf ears in Berlin, while the German chancellor did not say a definite no to يا أوروبيان وديهم يم already قداينا يوكرين بتحدث بقيو سلام كمتيو I think موت أتوقع بالخيلي زكينات زيت أتوقع بالكم زلوا ولا بتأولان تديك قالوا أتليس حدك سعر خلاله تي واتساب نقدهن of course راشا كتسعر عند لنا منازونا راشا سعرت سلزي كونت اتفقات سلزقونا عالمنا سلزي I think أتوقع نتاعت كودا على زغل من قدي of course أمريكا كودا يدلي يمزلوا سلينا بلك قتل يمزلوا جن يا نجزي أبزي هذا لحنتي ريبورت ما بيني مدة كنا نتقلها. Had you on the show, I think, maybe a month or two after the Russian invasion in February of 2022, and then many times after. And the thing that you've always been most consistent about, the thing that you've always emphasized emphatically and from the start, was that Ukraine has no chance to win the war against Russia. Russia just is bigger, has more people to send to the war. It's a war of attrition. The Russians are more skillful. They're more powerful. And that has clearly proven to be the case. And 2 years ago, if you said it as you did, or I said it as I did, you got put on the official list of being Kremlin propagandists, even though it's now of Ukraine, for obvious reasons, who came out and said just last week or the week before, we have to accept reality on foreign relations. They will continue to think that tribunals finally some. So, متى يزور زلوا هني بروفيسور جون مش هاي مريض حتى زلوا تكوينات جمر بسبلة أورحي قدم مجمارون ولا مسجمر دما أبكندي انترفيوات ناتي يوكرين كتسعر مخانا ببلو كونفيدنس تزارب كسفاي خانيركا راشا عباي هجريا بزو حزب اللوا بزو حصوار اللوا اندستريال بيز اللوا سلازي يوكرين بفتصو من راشا كسعراي تخنيا إلكات أمامين كاس تزارب كقدام يسخاي خانيركا نزي سلازي بلكا ناي راشا بروباغندا زقبر زلو سبتا بايل كابتلي ساعتيها أنا ون كمنات كامر داتا سلازنا برني بزوح بزريبنا تصريفنا لو مجن حدا بحدا ولا ونتهم بصنعني راشا زدقف زنبرو ويون كتسعر تخلي يوكريني لهم زتعمامن زنبرو قال مع صفهم يوكرين كتسعر مخانا كزارب جميرة مالو زي كميتريو حجيب لله حدا كابتو نتكوينات كاب كل التشع جميرو يوكرين ابنيتو كنتوات نفتينا زوكينات كجمر مخانا قد مسزاربه زي تنبيتاوي practical analysis قبل سبي وعبك برد ما يزوها بابسي وانزي. Weakening of this idea that we're going to fuel this war forever. Well, I think that privately, virtually all Western policymakers understand that Ukraine is doomed privately. I think publicly, very few will put it in those terms. And when they talk about a deal, they always talk about some sort of deal where the Russians basically capitulate and give up gains here and there and accommodate the Ukrainians and so forth and so on. And the problem is that that's not going to happen. What's happened here, Glenn? زنتايز بنزلو بقى برايفت ناتهم عبوشتهم ويونا بينهم كلهم تم راحتنا أوروبا يكون أمريكا يوكرين زخونة يكون عدل كم زي بلان راشا قصعر فلتي يوميلو أبابليك كون غلو أبتميديا كم تقولوا يقلب عليهم كم زي زعمنوا لاني يوكرين أكسع موضة تك زوا مغلو كلهم بوليتيكانيا ثاتين بوليتيكانيا مالتك حسوت مالتي حسوت بزوج زي حسو زغل دبر زي بلوك حسو غلو مالتي exactly that is big some دلت رايحة تسمعوا زقبوا يكون كان تسمع بوليتيكانيا ثاتنا يلوم جزء لذي برايفت فلتني رميهم زخلك عنزان سقاين كيما زخلوا تطوق بالزخل زنبر كويناتي دجانس رانكلتن already دحرور إحنا يتكوينات عم اسطنبول تسمامي أمني رميهم شعو زخل موت هاي مقات أمنير يوكرين لما كهجروا كدحن مخالنا يرجن أيدلين نحما حساب وسمعوا نزه هجر لومي أبادي موا 10% نايت هجر كابات تعالي له تسترف دما درجة أي 5 عمد دي قال ندحري 8 سلة تتغرس نايت هجر
እዚ ኦፍ ኮርስ ኩሎም ሓጊዞም ካንፅዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ግን again ካበይ ምፅኦም እዮም ክሕግዝዎ ከውን እቲ ናይ ራሻ ሰሪቆም እዮም ክብዙ ዝኽእሉ እምበር ካብ ወፃኢ ንሳቶም ዝርከቦም ኩሉ ሂቦም እዮም ብሕጂ ቁጠባታቶም ትፀይቁሉ ናብ ብፍሉይ ክገብሩ ከቢድ ይክኸውን With regard to the Russians, and this is, I think, true with the Iranians, I think both the Iranians and the Russians have come to realize that you can't appease or accommodate the United States. There's only one way you deal with the United States, and that's you play hardball from the get-go. And if you show any signs of weakness, the Americans will take advantage of you. So I think the Russians, and here we're talking mainly about Vladimir Putin, have no interest in accommodating the United States in any way. They're going to take all they can get. They're going to drive a hard bargain, and they will drive a hard bargain whether Donald Trump is in the White House or Kamala Harris. So እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዘረባ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ክትረዳዳ ከለካ ኢራን ይኹን ራሻ ሓደ ነገር ተረዲዎም ኣሎ ንኣሜሪካ ክትሕጉሳ ብፍጹም ከም ዘይትኽእል ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢልካ ትገብሮ ፖሊሲ ንዑ ተጠቂሞም ብሕቁኻ ካራ ክትብልካ ምዃኖም ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ኻ ተረዲዎም ኣሎ ፈሊጦም ኣሎ ፑቲን ተፈሊጥዎ ኣሎ ኢራን ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዲል ክትገብር ከለካ ኡይ ክሳብ ዝብሉ ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ብፍጹም ምሕረት ክትገብር የብልካ بفصوم دنقاص خطر يبلكا اي بحقي ጨካን ክትከውን ክትክእል ኣለካ otherwise ኣሜሪካ ንሽተይ ጋብ ተፈጢር ካሎም ባገሮም ሓውኽር ኩዕልካ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም እዚኦም ተረዲዎም ኣሎ ኢሉ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዲል ከም ዘይሰርሕ ኣሜሪካ ናይ በሓቂ ኣማራፂ ምሳኣነ ጥራይ ሕራይ ትብል እምበር ንሽተይ ኣማራፂ እውን እንተለዋ ሕራይ ትብልኒ That's why ዝኾነ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ይምፃ ዋላ ከማላ ሃሪስ ይምፃ ሕጂ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ምስ ወፃ ኣብ 24 ሰዓት ፑቲን ደው ኢለ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎ ክብለ እዩ ፑቲን ከንታይ ኢሉ ደንቀነ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ራሻ ሓላፊ እቲ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዝበሃል ብዙ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ክዛረቡ ከለዉ እዚ ባይደን ትራምፕ ተዓዊቱ ደው ኢሉ ንፑቲን ጠጠው ኣቢሎ ክብሎ ክእል እዩ who is he ኢልዎ መን እዩ ፑቲን ደው ኢሉ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎ ኢልዎ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ብናትና ድሌትን ብናይ ራሻ ድሌትን ብናይ ራሻ ቅድመ ኩነትን ይክወዳ ኢልዎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ይኹን ናይ ሸይጣን ፕሬዚደንት ደው ኢሉ ንራሻ ደም ኣፍሲሳ ዝሓዘቶ ዝረኸበቶ ዓወት ደው ኢሉ ከም ዝግበርዎ ክብል ዝኽእል ከምዘየለ that's why ትራምፕ መፅኡ ገለ መፅኡ በፍንጫዩ ክፍርሞ ነቲ ውዕል እምበር ፈትዮም ወይ ደንጊፆም ኣይኮኑን ክገብርዎ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ተሓቂ ኣማራፂ ስለዘይብልካ ጥራኻ ክትፍርም ዘለካ እምበር ኣማራፂ ሃሊካ ንፑቲን ኣሚንካ ገለ ኣይኮነን ስዕረትካ ተቐቢልካ ውሒድካ ኢኻ ዲል ክትገብር ዘለካ that's why ኮለ ጌና ነዚ ዘረባ እዚ ክዛረብሉ ይደልዩ እዮም ራሻ ግን ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ተኮይኑ ብናትና ኮንዲሽንስ ቅድመ ኩነት ንሕና ብዘቕረብናዮ ይክውዳእ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኮንዲሽን ክበና ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኻ ቅቡል ንዑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ I think a lot of the Trump people at the top believe that if Donald Trump is elected, he'll be able to talk Turkey with the Russians, with Putin in particular, and they'll be able to work out a deal that's a pretty good deal for the United States and for Ukraine. You know, not a perfect deal, but it'll be a good deal. Better than the deal Kamala Harris would have worked out. I don't think for 1 second the Russians will treat Trump any differently than they would treat Kamala Harris. You want to remember when Trump first came into office in 2017, he made nice with the Russians. But by the time he left office, he was every bit as tough on the Russians as Barack Obama was and George W. Bush was. So, and furthermore, even if you believe Trump has changed, Trump is not forever. He can only be president for another 4 years. So if you're the Russians, you want to drive as hard a bargain as you can. And again, to go back to Iran, if you're the Iranians and you're dealing with the Israelis and the Americans, you want to play hardball. And you do not want to think you can accommodate either one of those countries. And Putin has said that many. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ትራምፕ ይምፃእ ካማላ ሃሪስ ይምፃእ እቲ ስምምዕ ኣብ ጣውላ ኦፍ ኮርስ ትራምፕ ኔጎሲዬሽን ቀልጢፉ ክጅምር ስለ ዝኽእል ገለ ነገር ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ወላ እውን ፃውዒት ብትራምፕ ይምፃእ ፑቲን ክቕበሎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ግን ብቅድመ ኩነታት ንሳቶም ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ከምዘይብላ ዲሚሊታራይዝድ ክትከውን ቅድመ ኩነታት ናይ ፑቲን ኣቕሪብዎ ዘሎ ብኡ ኮንዲሽንስ ጥራይ ክውዳእ እምበር ዝኾነ ይኹን ዕድል ንኣሜሪካ ክህቦ እንተዘየላ ኣሜሪካ ነቲ ግዜ ተጠቂማ ሪኦርጋናይዝ ጌራ ሓድሽ ሰራዊት ንክትፈጥር እሞ ሓድሽ ኩናት ንክትጅምር ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ቅድመ ኩነት ዝኾነ ይኹን ዕድል ክህብዋ ከም ዘይኮኑ ኩሉ ዝከኣሎም ረብሓታት ናቶም ንመፃኢ ከውሕሱ ክፍትኑ እዮም ፑቲን ይምፃእ ካማላ ሃሪስ ይምፃእ ኣብ መወዳእታ ራሻ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዉ
ولا وني دونالد ترامب كحقوسي لهم حرايتي لهم ده 4 عامات كالمتيو نعو كغيره خمس خل فليتهم بفنجا كقبلوا زخلو ندي حرج ما سقات كفطر لهم زيكل اب كونديشنز ወይ ካብ ኩነታት ክፈጥሩ ክኽእሉሎም ንዑን ተገይሮም ጥራይ ድማ ንዓታቶም ርግኣትን ወይ እውን ኮንፊደንስ ክስምዖም ዝኽእል እዚ ድማ ንኢራን ከምኡ ኢራን እውን እንተኾነት ንክተመሳሰል ኢልካ ንግዚኡ ንሓደ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢልካ ትገብር ድሕሪ 3 ዓመት ካል ኣመሓዳሪ ምስ መፀ ኣንጻርካ ከይዱ ንሂወትካ ክበላሽዎ ይኽእል ስለዚ ምስያት ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ፕላን ትገብሮ ሓደጋ ከም ዘለዎ ክትክል ኣለካ ዲሞክራሲ ዝበሃል ድማ እዩ ሓደ ፕሬዚደንት ዝገበሮ ድሕሪኡ ካልእ ፕሬዚደንት መፅኡ ብምሉ ካንሰል ክገብሮ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ሓደ ስቴብል ዝኾነ ፖሊሲ ስለዘየለ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዲል كل جينا خد جبر كلها نخلو كونديشنز ربحانات كحليو خيزغل أبنت يوكرين زقون يكون وتهدروا عام كلوا كم زي كل جبريهم من تان حدش مراح مسمى أو متتتاو كي جبرمو نتكون تات كي كيرو بزبل مالتيو I hope كابزي كل يكون تات سجل نجار تماهيركم تكونوا علمنا كم زقون الدماء نانتسألنا يخيدالو بتكبر بزربات يكون بتكبر نريوس لزلنا أيلو مارستي أبسي كودي لايك مكبار سبورت مكبار كومنت مقداف كمون أبالات نايز channel بمخان نزل سرحنا مدقاف أقدر سنة الله نابلكو مزيالة بوا كقدفق معمول علم تسديد نازل لنا كم كتولو زلنا من قد جخنا بربكم إياه مجمريا اتحيزنا يازل لنا ورقات تمني خاطره بورقات يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسيونا بكوليت كيت كختم مهار عدل تخفيت الكارلو تتغملو السنة زي رفيب كادما أب إنترنت تقيمكا تمهاريخا سرخلته أب سدس لزلخا أب تزلخا عادي أب ستوك ماركت ينفسخ تقبر أب كريبتو ينفسخ تقبر عدل لك أب أفريقيا زلو سبات بزعق زي ربو تتغملو جنزبكا أكنا بانكي أبو ينفست كوين كم زعبير كاكبر سالسايدما جنزبكا كالك أنابيركا ناب أفريقيا خيتكا تكالديو جزاديو نغتهانت وتنقبر نزك حق الزغل استفل عليه كورسات لنا أب بروغرامات نحنا تماهيركم نابسكم تكوزكم سلزغل تتغمولي بلكم Thank you very much.